Bismillahirrahmanirrahim. Disebutkan dalam kitab Shilahul Mu'minin sebuah hadis wa an Syaddad bin Aus radhiyallahu anhuma anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sayyidul istighfar, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'adika mastata'tu. Abu'u laka bi ni'amatika alayya wa abu'u bi zambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Apabila seseorang membaca Sayyidul Istighfar ini di waktu sore, maka ia meninggal. Setelahnya dakhalal jannah, ia pasti masuk surga, isakana min ahlil jannah, kalau memang ia adalah ahli surga. Dan apabila ia membacanya di waktu subuh, maka ia mati sesudahnya, juga ia dakhalal jannah, pasti akan masuk surga kalau memang ia ahli surga. Rawahul Bukhari wa Tirmizi wa Nasa'i. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Tirmizi, dan Imam An-Nasa'i. Wallahu a'lam bishawab. Walhamdulillahi rabbil alamin.